sinzosiba kudukorera ibyiza narengutse kugutakamira ibigeragezo amaye Mana ntibigira uko bingana nagerageje kubyihanganira ariko bikananira ewe Allah ni wewe Mana nzima ushobora kumpoza y'amarira ewe Allah ni wewe Mana nzima ushobora kumpoza y'amarira fasha urugendo ruracari rurerure fasha Mana sinze nirimuke inzira yanje yuzuyemwo amahwa amarira n'amaganya imbere yanje hari umwijima simbona niyo ndiko ndaja ntumbikira umuco wawe rumbwira hataragera ko nzimira ewe Allah ni wewe Mana nzima ushobora kumpoza y'amarira ewe Allah ni wewe Mana nzima ushobora kumpoza y'amarira fasha
izina ryawe rishigwe hejuru, wewe udasiba kudukorera ibyiza, narengutse kugutakamira, ibigeragezo wampaye Mana ntibigira uko bingana, nagerageje kubyihanganira ariko bikananira. Ewe Allah, ni wewe Mana nzima, ushobora kumpoza y'amarira. Ewe Allah, ni wewe Mana nzima, ushobora kumpoza y'amarira. Fasha Mana, fasha, fasha kwihangana, fasha Mana, fasha, fasha kwihangana. Ewe Mana dusenga, fasha kwihangana. Ewe Mana rubwira, fasha kwihangana. Urugendo ruracari rurerure, fasha Mana sinze nirimuke, inzira yanje yuzuyemwo amahwa, amarira n'amaganya, imbere yanje hari umwijima, simbona niyo ndiko ndaja, ntumbikira umuco wawe rumbwira, hataragera ko nzimira. Ewe Allah, ni wewe Mana nzima, ushobora kumpoza y'amarira. Ewe Allah, ni wewe Mana nzima, ushobora kumpoza y'amarira. Fasha Mana, fasha, fasha kwihangana, fasha Mana, fasha, fasha kwihangana. Ewe Mana dusenga,
ibigeragezo amaye mana ntibigira uko bingana, nagerageje kubyihanganira ariko bikananira. Ewe Allah, ni wewe mana nzima ushobora kumpoza y'amarira. Ewe Allah, ni wewe mana nzima ushobora kumpoza y'amarira. Fasha mana, fasha, fasha kwihangana. Fasha mana, fasha, fasha kwihangana. Ewe mana dusenga, fasha kwihangana. Ewe mana rubwira, fasha kwihangana. Urugendo ruracari rurerure, fasha mana sinze nirimuke. Inzira yanje yuzuyemwo amahwa, amarira n'amaganya. Imbere yanje hari umwijima, simbona niyo ndiko ndaja. Ntumbikira umuco wawe rubwira, hataragera ko nzimira. Ewe Allah, ni wewe mana nzima ushobora kumpoza y'amarira. Ewe Allah, ni wewe mana nzima ushobora kumpoza y'amarira. Fasha mana, fasha, fasha kwihangana. Fasha mana, fasha, fasha kwihangana. Ewe mana dusenga, fasha kwihangana. Ewe mana rubwira, fasha kwihangana. Ni wewe mana nzima ushobora kumpoza y'amarira. Ewe Allah, ni wewe mana nzima ushobora kumpoza y'amarira. Fasha mana, fasha, fasha kwihangana. Fasha mana, mwabwe ko Imana yabanye nawe mu buzima bwe kugeza kuri uyu munsi wa nyuma. Iva yabaye inshuti nziza, yabaye umuvandimwe mwiza, kandi yabaye n'umuhanzi mwiza. Turi hano rero kwishimira intsinzi y'ubuzima bwe, kandi Imana ikomeze imuhiruko ridashira. Ndetse tubone no gukomeza inshuti n'abavandimwe, abantu bose babanye na Iva. Imana ibakomeze imitima, kuko ahantu ari ni heza, kandi natwe tuzamusanga. you hold on, we sing.
ngira ni nta wundi ni Yesu, aya mahoro mumbonana ni Yesu, nta nicyo nakwishoboza atari Yesu. Ahubwo mbonere unshima Imana niyo yabikoze, ubuntu bwayo nibwo bwangiza uwundi we. Ubuntu bwawe nibwo bwangiza ubundi we. Aya mashimwe yawe, aya mashimwe yawe, aya mashimwe yawe, aya mashimwe yawe. I am a
tugushimye urukundo washize muri we tugushimiye impano washize muri we aya mashimwe abavandimwe bamaze kutuyobora mu ndirimbo ni Yesu ya Yvan Buravan kandi koko Mana warakoze kuduha umuntu udasanzwe nka Yvan twabonye ubwiza bwawe muri Yvan twabonye urukundo muri Yvan hari inshuti za Yvan bamukunda badukurikiye bari hirya no hino ku isi batabashije kugera hano hari abakurikiye kuri televiziyo hari abakurikiye kuri channel ya YouTube ya Yvan Buravan ndetse na YouTube ubwayo ruriya rubuga hari ubutumwa bohereje bwa Yvan Buravan